Sound check, 1, 2, 3. Sound check, 1, 2, 3. Stand by. Check, 1, 2, 3. Sound check. Naimbag nga oras kada kayaming kagim kaabsat at maning nga sumangbay ti dating daw iti ayog ti Lucandia pecha 28 ti bulan iti Marso dito'y Pilipinas. Okay, kita sapay gumapo takaduan na kami ti panakaisangbay iti pabuya tayo nga ayog ti Lucandia inakaroon pagyamanan dagiti sumaganat nga mangted ti ayat iti ayog ti Lucandia kas kada Joyce Sullivan Kiskiri ti Milan, Italy, Nati Fuerte ti Waipahu, Hawaii, Juliet Racaccio Tudasco ti Rome, Italy, Cesar Bayagi ti Jempa Piazzal, Manila, Orban Chapter, Rome, Italy, Bina Sultana ti Israel, Lisa Arconado ti Paris, France, Kati Lupani ti Hong Kong. Thank you pa kada George Roaliso ti Israel, Leonida Roaliso ti Israel, Lita Ritamali ti Hong Kong, Jofel Retreta ti Japan, Juliet Retreta ti Israel. Thank you also kay ni Manoy and Presi Amores ti Waipahu, Hawaii, Joyce Aguilar Madriaga ti Kuwait, Banji Biloria Reyes iti Lombok, California. Thank you pa kada Erlinda Fernandez Elaido iti Barcelona, Spain, Marisol del Castillo iti Barcelona, Spain, Banji Lubera ti Barcelona, Spain. Thank you pa ni Lilibet Talio di Singapore, Anonymous Girl di San Vicente, Ilocosor, ken kastamet kada Renel and Madeline Pintor iti Dunggalo, San Ildefonso, Ilocosor. Atuyen asumangbay ti ayog ti Lucandia. If you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God and He'll show you the way. And He said, does your burden
must face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will be your rest. Come to me, and I will be your rest. Patuloy na sumambay kada kayo kailian may tiya programa amang tedraksang pang arkin liwliwang katataya sa ngapada iyawat mingarut itan tinaragsak nga imbag nga oras kadagitikan kanta ayok tinginot kanja umay gumablaan. And welcome to the 97 Eyes of Ayong Tilucandia. Hello, karagiti madama, nagbuy-buya, ni Ayong Tilucandia.
pa. Nailatang yung schedule yon. April 3, Sabado Gloria, nagtupakan Pangaldaw. Ay, apo, April 3 kuman. April 3. Saganang Bernard, DJ Lubiga ko gitaram bang nga maraman? acoustic. Yan. At ang gitaram nga acoustic, ibalayo niya. Gatangag to ti string nan. Hanggang kanta din na pao, kanta tila happy birthday ni Brother Joel. Wen. Makantam lagi ti DJ nagkabo. Ni mamang ni papang na nagtapo. Wen, data nagyay. So datan tapo ti inkamin to di jay nga live, ang kamin to live apo di Sabado. Wen, ang kami live ti Sabado, ta Sabado Gloria deta apo ket may paritek kang kanta. Pamesa tayo kan na po Diyos detang aldaw tayo. So Sunday ton ngagsobli ti ayog ken di giton mas asin magsinggalilo kusor. So happy birthday Brother Joel. Ngaro den innakon formal nga ipakamo nga mabalinyon iti pumili ti numero. So after the game po i-type mi ti game. No na-type ti game mabalinyon na-counten karag iti numero apilyan nyo. Okay, so detan gagam gabsat. Alang aro din. Ne, detoy na po nakasaganan ne. Pa nagpili ti numero tamadamdama. Sino ti mangabak, kamintoy pakam mo. Ngayon din, nagsabsabli na po karag iti kang kanta ti Ayog ti Ilocania. Music, maestro. Happy watching Ken, Sebastian Pajo. Happy watching kina Ma'am Joy Sullivan Iskirin. Mustabitan ka po kina Ma'am Nati Fertet. And Tita Julia Dracacho Tolasco. Cesar Bayag. Vina Sultana. Lisa Arconado. Kina Tita Cathy Olopani. Mag-asawa ka, Susik. panunutem ga una. Hindi kang tuwag, mabawitin, kamaudyanan na. Masken nga kumaka, ay labiyag kawan na. Kada ito'y ken nagpaiduma. Hadas nawan ka asping na. Nakasagana ka, nagsaad tinaestadua. Yentay pagtuyusan tarik ng apagtumpalan ay maipatek na ka. Iti urayin dun kaanuman namnamaem amapagtalkan ken mapagkaprinan. Tunggalagasawa isusik ti damaliklikan at kalatang umar aribayan pinaragsak at pagtaingan. Hem sana dahi tatpang dapuan makiwin naswas ken ninakikariam masapulat panagkin na awatan misusik in kay lipatan.
tay pagduyo santarik ng apagdungkalan ay maipatek na ka iti uray tungkaanuman nang namaem amapagkalkan ken napagpagwinan tungkalagasawa misusik di tamalik lika at kalatamo mararibaya inaragsang apagkaingan yen saraday tatpang gapuan makiwin naswas ken ginakikariam masapulat panagtinna awatan lisusik in kay lipatan tungkalagasawa lisusik di tamalik likan at kalatagaw mararibayan inaragsak apagkaingan yen saraday tatpam gapuam makiwin naswas ken ni nakikariam masapulat panagkinna awatan misusik in kay lipatan misusik in kay lipatan. And also happy watching to Florentina Ritaman, Kilangski Kabarlok, happy watching dita San Sebastian San Vicente, Abigail Almario Endrina, Stabe Kenirido Roxanne, Gracie Natividad, happy watching. also kini Lilibet Ritaman Tugas, Elian Religio Ritaman, Siput pinanawan, ligay indak sinagapan, yakam mo abas buhay niya tibasun ko. Malawagin malang Inka kinagurang Ityenday di ayaw Ituso nga gumagawawan Paano akalyawen Paano asubyan manen Yayating kalimen Tuy puso kagragsakin Biyak kumaasikan Suyanan na kalan Ityenday di ayaw Kalikagong day turing na also happy watching to Lorena Pascua, Gilbert Tugas, Robbie Rose Ligunay, also to Josie Pablo, Happy watching kini Sir George Riolaiso, basta meron kini Ma'am Leonida Riolaiso,
Lita Ritaman, Jopel Retreta, Ma'am Juliet Retreta, Manoy and Presti Amores, Joyce Aguilar Madriaga, Bagsi Gloria Reyes. Requested song para kini Ma'am Lilibet Talyon. A child before life remove all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When my mother would disagree, to get my way I would run from her to him and make love just to comfort me. The finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left $1 under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never ever end, 'cause I love, love, love
para ken ni birthday celebrant Joel Retreta. Stabi ken ni Mang Pasyo ken ni Mang Ador dita nagtupakan para kanya dati apo ni sino pa di jay ni JR. Kastapay sagot ko di kantakan ni Brother George Solaliso ken ni Jofel Retreta para kanya dito. Sir Bayang Sir, stabi ken ni Sir Nilo Nolasco. Di may sa pamilya no awan di sa rikit na tay kanayon amang tapaya mangyan alika kano adadi tigra teted nga ingit lagdaken piksa apagkamangan dagiti bunga dagulat amang sapuyot tapno ang nanayon anauno Adaan na tikir ang patinakim anyaman apang nubok ti dungteng rigatiin na pasamiren banok saan lang ang idandanem di pulos mapukawan namnama aramiden na at kabaenan na itin na pagretengan na iti kapisi kenda iti anak na ama nay dumduma unay apaswa nay ranta kasman ti ina tarabay nga init di namagswa di magkakagan di pagmatig na taarik na't gaming awan kapatad na anyan nga inggit patik di apin na dastan kabileg di may sa ama Happy watching to Christina Nicanor. Thank you, manager ko na ninyo. Adaan na tikira patinagin anyaman apanubok ti dungteng rigatiin na pasamiren banong saan na nga idandanen di pulos mapukawan namnama aramiden na kabaeran na itin na pagretengan na iti kapisi kenda iti anak na ama ngay dumduma unay apaswa nay ranta at kaasmang liina tarabay nga indet tinamagswa di makatatan di pamatik na taarik na't gaming awan kapagpan na anyan nga inggit patik di akin na kastat kabileg di may sa ama ama may dumduma unay apaswa may ranta kaasmang ina tarabay ang indet tinamagswa di makatatan di pamatik na taarik na't gaming awan kapagpan na anyan nga inggit patik di akin na kastat kabileg di may sa ama
Happy watching Okay, to all Angel King slots Color. are taken. Napundon apo deto'y 45 nga slots tayo. Madamdamang iawag mi dagiti numbers nga nahanayo. Ken dagiti na isurat mi apo dito'y ket dagiti laeng adday ti share badge na. So nga pasensya laengen 45 slots laeng kakabsat. Dito nga sunod agad para mabigyan ni Mami Erlinda Fernandez Salaido, ken kastabitan kini Ate Cristina Nicanor, ken nagitami namin na pong agbuybuya, di ayog, iilo kanja. Happy watching to Jocelyn Brillantes Domingo. Ate Jocelyn, kaaduan na adatayo, ken di na pahinang iti kaya't aso, di magkain na kayan. Oray di dan anawaya, ket awan ibibiyang dalakin di naagrak sa ket nudi tay mutu ay dakil abit iti biyang inamars iti langit agbasul kakenkuana urayen ipanusan na panluten kumati ibungana ibasul nga lumbeng amarak-arak dawan imaganas sa anak-anak imba uray doon na sakit ipnorak di pait tadi ganto ang ragsa iti baso nga ayan Request ni Ma'am Juliet Racatio bilang ang kanta hapo. Happy watching ka ni Kuya Joe Retreta. Happy watching to Vilma Castro from Seattle, Washington. Happy watching to Pina Fontana. ay dakkel abito And happy watching to Jofel Retreta. edi langit ken happy birthday ni Joel Bilday anawaya ken awan di bibiyang da panunutem kumati ibungana ibasun nga lumbeng amarak-arak dawan timagana sa anak-anak imba oray no na sakit iptorak di pait tadi kanto agrak Shout out na natalaki na gwapo aling Bernard from George Robinson. Happy watching Rebecca Babas Salvo. Let's welcome Kapsat Vilma Castro from Seattle and you watching from Erlinda Fernandez Salaido. Ken pagyamanak pa ni Madam Joyce Madriaga. Thank you, Madam. And happy watching to Jerry Puerte. Also to Jomar Palapala. To Jan Aljor and Tina.
Napanamapay nakalangan para sinapsakol ka, hindi ka man lang makita. Maraw ka, hindi ka kinakaamay man isa. Kanya't di mo kinaya, banduin ka kinagura. Kay Ma'am Erlina Fernandez Elaido, Ma'am Marisol del Castillo, Ma'am Hanji Lupera, Dinefet Talion, and kasama na po ni Anonymous Girl, it is San Vicente, Renel and Madeline Pinto. Happy watching to Ma'am Lisa Arconado and Juliet Racacho. Napanamapay nakalangan para sinapsakol ka, hindi ka man lang makita. Pimanaw ka, hindi ba tinatamay man isa. Kanya't di mo kinaya, wentuin ka kinagura. Naumag ka din, kapayakas ka. Hello po, greetings to Kuya Tretreta and Francine Tretreta at Ate Roma. Request song Ilio from Madeline Pagyalan, Business Marquez. Ang mga wasang salita. Happy watching also to Ma'am Lisa Arconadi. Kaapay ang kastaka, Jaka din napatikin ka. And happy watching to Sir Manoy Amores, Dita Wai Pau Hawaii, and also to Ma'am Mercy Rasote. Happy watching from Metro Manila. Manila ba to? And also to St. D. Gunana, happy birthday Uncle Joel Retreta. More birthdays to come. God bless Uncle Mi nga nalaing. Gunana ni St. D. Wow. Happy birthday Brother Joel. Nga sapay kumata amin na kinagaset kit magunod mo iti detoy apanagtawen mo. Yung tita Yel Takla Ribuya ko siglat Jo kunana Jo Ana. Hello to Ma'am Joyce Oliven Iskirin. Ate Jay Sullivan Kiskirin, my advisor. Kanim Ate Juliet Retreta Udasco, my advisor. Thank you kanya yung happy watching. Kinestamit ni Ate Linda Fernandez Elaido kunana ka ati. Let's welcome all my Serenata family from Barcelona, Hong Kong, USA, and Asia, all around the world. Let's enjoy watching kaabsat ko. Wow, thank you very much sa Ate Linda. And happy watching kanya amin ako kita Barcelona, Spain. Happy watching to Ma'am Cathy Olopani. Ang Gadi Lupani. Mali Yulundeke jay ini Iti nagsabata Idagaw kinalangin. Hello,
Sultana. Para dyan nag-request po dating ang kanta, Lady. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. Requested by Ma'am Nati Fuerte. What I am, I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have come and made me such a fool. I'm so lost with your love, and all we belong together. Won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me fall. Forever, let me wait to see it in every morning. Let me hear your whisper softly in my ears. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I always want you near me. I'm waiting for you for so long. Lady, your love's the only love I need, and besides me is where I want you to be. 'Cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Kaya sa mga diakante sagot ko kada Joyce Sullivan Kiskirin di Milan, Italy, Nati Puerte di Waipao, Hawaii, Juliet Racaccio Dasco di Rome, Italy, Stapique ni Cesar Bayag di Ciampa Piazzal, Manila Urban Chapter, Rome, Italy, also to Bina Sultana di Israel, Lisa Arconado di Paris, France, also di Kati Lopane di Hong Kong, and also Ma'am Banji Biloria Reyes di Lumpok, California. Para kanya yung apo dating akal. Happy watching to Manoy Amores, Cesar Baya. Wow, wow lady is the one my favorite song ko na ni Ma'am Lisa Arconado. Thank you, Ma'am Lisa, para paging kadeta. Kantagan padawanan niya po ti ayog ti Lucanja dita Mas Asin, Magsing Galilo Cosorinto no April 4. Padanan niya po ti napagtipon a puwersa ay ti ayog ti Lucanja na puwersa dagiti talents ken puwersa dagiti sponsors, supporters, tapos di kastakit may danami datoy nga ayog ti Lucanja iti barangay Masasin ken padanan dagiti taga
masasin ti pamilyar kunado dita lugar iti Magsinga. Thank you po. Hello to all in Barcelona, Ma'am Erlinda Fernandez Eleido coming from Martina Guerrero. Your request. Para kay ni Mami Juliet Racachoto Dasco kay ni Tito Cesar Bayan. Sponsor si Ayog Ilocan Jacas Kenin, Ma'am Erlinda Fernandez Salaido, Ma'am Marisol del Castillo, Ma'am Vanji Lubera, Ma'am Lily Bentalion, kasama ni Anonymous Girl ni San Vicente, ni Sir Ranel and Ma'am Madeline Tintor, kasama ang kadamami Juliet Racatito Dasco, na Mami Joyce Oliven Kiskirin, Ma'am Nati Fuerte, Tito Cesar Bayag, kay ni Mami Vina Racas Sultana, kasama ni Mami Cathy Ulupan. Happy watching kini Aris Virgo. Narangkas kita manangalila manangirurumen ken
dito nga sunata kat may sagsagot pa kani Ate Aris Virgo. Ate Joyce Madriaga. Happy watching ken iti MNL Band. Patapanawag ko'y buya, MNL Band. Hello, Kabsat. Regards to all of you there in Hawaii. Stay safe and God bless. Coming from Erlinda Fernandez Elaido. Happy watching si Shelmy Batat. Nagmayad mi ti Agbuya Antigonana. Happy watching to Ma'am Madeline Retreta. Happy watching to Chuck Wilson Leones. Lipatan kanti ko langit saan Danairwa makayat Alay isang sangayan Kaya't akinalik ako ba Na ikaali mo Puno ang pakaragsakan Ulayawan tumalaglag ka Dagiti lagawangin ng makikita Dagiti laruay nga inagaw ka Tumrem luluwa Tunggal mapanunod Ang nanayon ay ayatin ka Ipagpateken puno anong tumuin ka Huray paino imagayo ka Himanaw ka Again, happy watching to Mr. Manoy Amores. Mabudas man kay tulbiyak ko Agmay sa kato'y puso Urayawan tumalaglag ka Dagiti lagawangin ng makikita Dagiti laruay na inagaw ka Tumrem luluwa Tunggal mapanunod ka Pag nanayon ay ayatin ka At mateken puno anong tumuin ka Huray paino himagayo ka Himanaw ka adi nagpakaga Mabutas man ay tuibyak ko Agmay sa kato'y puso Happy watching kay Sir George Rualizo, Yolita Rualizo, Lita Ritamao, Jomel Retreta, Juliet Retreta, Manoy and Presi Amores, Joyce Aguilar Madriaga, kay ni Ma'am Banji Viloria Reyes. Also, kaya ate request ko nakman, please. Best friend forever para kadali tayo. Kumatin Carmelita Elaido, Vilma Castro, Martina Guerrero, Jeff Elaido, and all our new viewers.
Barcelona, Hong Kong and Mai. Muray pahinong himatayo ka. Himadaw ka. Marisol del Castillo, Felipe Portugues, Madriaga and Eva Ballesteros. Thank you so much, Ma'am Linda Fernandez Elijah. And also to Idol Yerot Arconado, pa-shout out man DJ Barangay Masaki, Family Arconado. And also, Leonida Rualiza request song Kaayog Sing Sing ni Ayat Ken Best Friend Forever. Thank you. Okay, ma'am. And also to Ma'am Gualo Brillantes. Happy watching. Arigo Aris Virgo. Joyce Madriaga, happy watching to you. Itatandaan sa papagang nagkukurangan sa pagmamahal na mapunas guram kanya. Among adapkel nagpasulagin ka naunday tawin hanap bukawan itaden na itatandaan sa papagang nagkukurangan sa pagmamahal na mapunas guram kaniya. Among adakkel nagpasulagin ka naunday tawin hanap bukawan itaden na ikarikin ka Diyos na tupang ina Handugutik may aw-awan kay tuwirik na isungsan na sikaw ang tundot kawan enta empat janak kuma kaay happy listening karagitip sponsors tayo ni Ma'am Joyce Sullivan Iskirin, Ma'am Nati Ferte, Tita Jolret Rakatchot Odasco, Tito Cesar Bayag, Vina Sultana, Lisa Arconado, kini Tita Kati Olopani. Happy watching to Manang Imelda Remedio. Itatandaan sa papagang nagkukurangan
mapunas guram kanya among adakkel nagpasulagin ka nang gaytawin na nagbukawa itaden na ikari Damage 500 pesos for you. Anak Lincoln Nelia Reliano Vision. Nanang ko from Kati Ulipani. Butik kayang awan kay tuy rin na isok saan na sika bang punot kawa gen ka gen pa dyan na Again, to Ma'am Tomasa Rojas, happy watching to you, Ma'am. Ma'am Erlinda Fernandez Salaido, kunana, tutulak tayon to sis, inton awan ti COVID-19 ta, pag isontong nga umay ti serenit, ken ayog tilukan diyang umay jay ansad, taag pasara tayon to di jay, paraksaken tayo, dagi jay kalugaran tayo. Oh Lord, please grant our peace, our wish ko na. Wow, Ma'am Erlinda, yes na yes, kaya tilukan ka, tidak tag-aalis moment. Para kan ni ate Nati Puerte, ni brother Joel Retreta, birthday data para kay Kadeto. Kanta. Jag malapna, titiring na, nga ang labingit, isikat, malagip ko, ang sasainit, dahito'y puso, tilang amin, asa intento. Jag maip-ip, to'y iliw ko, ngem padanse, biyak ko nga ito rin, lupay na sakit, nga awatin, pinagsina, doa puso at pinagin. Uray awakan, to'y sinong ko, jak ko kamday na lipaten ta ayat mo, kay tanong mo, awang umanda, to'y nga ayan, sikalan na ka rin na, di kang tupulos, malipatan, tala minsan na palinkan na pasento'y biyak ko, ang yaman na, tatintek ka, anang parehiyang, nalidin ang lubong ko. Biyak ko ay ayatin kaunay, uray awan ka to rin na. Feel so glad
Manda Herson Oliver ken company nga napantarag hiking. Thanks from Melissa Culinar. Happy watching to sis Juliet Takason. Jak tuy iliw ko ngem padase biyak ko nga iture lupay na sakit na awate pinaksinado a puso ang pinpinate uray awat ka tuy sinong ko jak tukang tela ni patela ayat mo naitadong mo awak umarta tuy ngayat sikalag na karingaan ikan tupulos malibatan dahil minsan na palinkan na basin tuy biyat ko ang iyaman na talinteng ka anang pananyang balidem malubong ko iyak ko ay ayatin kaunay uray awan ka tuloy na Thank you, Manager. uray awan ka sino Thank you, Manager ko na ni Ma'am Nati Perte. Happy watching kini Rhea Arellano Oralasa. Dito na yung Mansante magsinggal ken kasnabeten kini pareng Lindon Cabalo. Happy watching pare. Yes, paring Linton Cabalo, how are you? Kumusta? Yun, dagiti, naganan, aday ti Sabalit Bilay, BTA, Ma'am Sosi Machong, kumusta ka ma'am? Ni, naganan, ni Cagayan de Tan, sagot tuking ka, Leonardo and Ma'am Judith Ramos. Hello po. Hi, Judith Ramos. Dagiti Cagayan tayo, ti Balasiw nga FB Live. Happy watching Ma'am Carmelita Elaido. Mabalin nag-request Manager Nelson Jais, sikala eng dito'y pusok coming from Jocelyn Brillantes Domingo. And advance happy birthday kini Joel Odasco. Ito no March 31. Hello, Tita Julia Dracacho Odasco. Awan nagbasula, inaramid ko met amin ang pagragsakan. Ngimanya't insubad mo, sinaktang laing kay puso, di mo inilalaan na punong ayat ko. Karim pa niya, tingka kinalikudan, martir a puso na ikalang. Kanya pa'y deser-servina, nasamit na langit-langenta. Awan na mo, anak ka masulat kita. Awan nagbasura, tinaramid ko met amin ang pagragsakan. Ngayon niya't isubad mo,
Sinagkamlaing ko'y puso, di mo kinilala na punong mayat ko. Kahit kaniya, ika't tinalikudan, martir ang puso na ikala. Hanap ay di ser-servina, nasamit na lang hen-langenta. Awan na mo, anak habasulang kenta. Ikaden na, awan nagbasula. Kain pa'y kuwami, akabala. Ikaden na, awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas, gandiyan. Ng kelpay kadagi di arakaan. DJ Lindong, please play I Can't Stop Loving You for my former kakailan from San Esteban. Please, naaduda, itangag kuya. Muna ni Ma'am Erlinda Fernandez Salaido. Maganda, awan nagbasula, pinaramit ko met amin na pagraksakan. Ngayon atin subad mo, sinagkamlaing ko'y puso, di mo kinilala na punong mayat ko. Karin kaniya, ika't tinalikudan, martir ang puso na ikala. Kanya pa'y ser-servina, nasamit nga lang hen-langenta. Awan na mo, anak habasulang kenha. Ikaden na, awan nagbasula. Kain pa'y kuwami, akabala. Ikaden na, awan nagbasula. Sikat ng perdi, ng waswas, ganyayan. Ng kelkay kadagi di arakaan. Ikaden na, awan nagbasula. Happy watching sis Mary Ann Calma, Ate Cristina Nicanor, Kabsat, Gualo Brillantes, Manager Erlinda Fernandez Salaido. Sige long, ingat kayo amin, happy holiday kada kayo amin ditan. Ano sak long saan nga holiday kastabiyag tulong. Kuna ni Ma'am Jocelyn Brillantes. Katay ba dito request ni Ate Lisa Arconado. Lisa.
Erlinda Arcon. Elaido kay ni Ma'am Lisa. In dreams of yesterday, Happy viewing to Ate Juliet Racachot, Joy Sullivan Kiskirin, Aris Virgo, kay ni Ma'am Nati Puerte. Jumping pagaro asyante ang sangi taintek ko aming kenka hayat namnuan sakit nanusap di sakit rika kagladladingin na ilawlaw ang tuy puso tasikat di pinili aniya kadin nagpasula tatinanawan na upaw dagit na karimkan niya pinanamnaman na aniya kaditi arapiden katat ko masikat ay lipatin at nakamit lanta dito'y lakip ko kaya nagkakainip aniya kaditi at kakenta iti sa balay at siyang makita tasikala nagarit na akiti na puno na ayan. Pwede nga sunatan yung para na nagigitip na tubangan ni Sir George, ang Ma'am Leonita, Ma'am Lita, Sir Joel, ang the Uncle Joel, Ma'am Lita rin naman. Ate Anan, the Uncle Ador ng Uncle Pasio, Liganan, Tupangan. Ate Jodeline, ni Uncle Joel Tinaglo, Opelia. Ate Juliet Ragazzo Tudasco, my advisor, if you're watching. Ate Joyce Sullivan Kiskirin, my advisor. I'm watching. Sa balik-balikan aya't diyakot na rin na itagdag paliwin. Napuno na Kaya na may sonada ni isang sagot ko kay ni Mami Gina Rakasultana, ni Mami Juliet Rakajot Kudasco, kay ni Tito Cesar Bayan. Kasamat kay ni Mami Joyce Sullivan Kiskirin, kay ni Ma'am Nati Fuerte. No, so para dedicar kada Ma'am Erlinda Fernandez Elaido di Barcelona, Spain, Ma'am Marisol del Castillo di Barcelona, Spain, Ma'am Bangelo Vera di Barcelona, Spain, Ma'am Lilibet Talion di Singapore, Anonymous Girl di San Vicente, Renel and Madeline Pintor, iti Donggalo San Ildefonso Locosor, Stamet ken ni Ate Joyce Sullivan Kiskirin di Bilan Italy, Nati Fuerte, Ma'am iti Waipao Hawaii, Ma'am Juliet Racaccio Dudasio di Rome, Italy. Sir Cesar Bayag iti Jeff Papiat Salmanina Urban Chapter, Rome, Italy. Ma'am Bina Sultana di Israel, Ma'am Lisa Arconado di Paris, France, Ma'am. And also to Ma'am Cathy Olopani. Sagot ko pa natin ni Jofel. Jofel, practice Ectophagy Pilipinas. When Jofel, So, isagot ko kay kadetoy.
dito'y anak dita. Ada yung unay nagbaetan ta. Diyak amo no kasano ka. No sumipngit malagit na nata. Nabukod mo tay sika. Buy-buyain kadretrato ta adwa. Di mo kadila marikna. Tay di baran ayat ko ken ka. Tapnon si katay di unay mailan. Alaem sumusurat ko tain ka agbasa. Ngimno di mamme perigna. Agdayan ka katumawag ka. Or-orayin tatawag mo biyangko. Tatlong maikatan daitang iling mo. May ang naiyak kas mo iti I love you. Sikalan malaglagi ko. Ben Maniguera Cortex, thank you po na ni Jubel Retreta. This for you, Jubel. Happy watching to Ate At Betty Pintor. dito'y andang kadita. Ada yung unay nagpaetang ta. Diyak amo no kasano ka. No sumipngit malagit na ngata. No bukod mo tay sika. Buy-buyain kadretrato ta adwa. Di mo kadila marikna. Tay di baran ayat ko ken ka. Or-orayin tatawag mo biyak mo. Tatlong maikatan daitang iling mo. May ang naiyak kas mo di I love you. Sigalan malaglagi ko. Or-orayin tatawag mo biyak mo. Tatlong maikatan daitang iling mo. May ang naiyak kas mo di I love you. Sigalan malaglagi ko. Sigalan malaglagi ko. Okay, sakbaya po nga mangipay kami ti kanta inakmampay rumapol tapno. Ayon. Tapno magisayan. Wala niya nga ta. Wala. Sino ti mangabak iti 100 pesos. Your score is 0. Zero? Zero talaga? Okay. First number. Bula. Ala po, ito yan. Did you ko man number ko ti ay, nadyayan na. Okay. Numero iti batog iti N. Batok BN. Ay, naku Diyos ko, 40 or 30 plus. Trenday. Hindi pagkaramal. 36. 36. Iti batog ti N.
36 ni Saint Ardi. Saint Ardi. Aldi. Saint Ardi binaktikin sa segundo no di ka nagsumbat forfeited kabsat. Wakitan nagbiboya kayo ano saan iti ay Tilokandya 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 Mag-message kay Apo Oreno kwa Uray high lang. Hi lang, well low High, low, low, high. 5 4 Ardi. 3 2 Napanag-CR ka ta siguro. 1 0 baka na jabanger nakirapol na jabanger. Ah, okay. Nya po. 1 5. Oh. Ikang kati dyan sam kabsat tibasak na di sumarono tagbilang 15 nawang ka di topay laeng may basak ti 15 di sumarono forfeited ka. So 36 apo detoy okay. Paspasan yon. Okay detoy sumarono ni. Adin si Very informasigo din. number. Boridek. Yung Boridek Bernard nga number. Diyan mo. Borid nya? Nya ti kobingan nga numero. Kobingan? 1. Uno. Ono. No, ni. Uno ni Sir Domingo Ritamal. Tupakan na rin. Tupakan. Mula nang ako'y matutong umawi. Ako'y tituloy na. 15. 14. Domingo, tarsem nila. 13. 12. O recommend ko rin niya po, ang laki-takis. 12. High. High ho, high ho. 11. 10. No naunaan na kan 36 ni Uno nga nag-comment dito, yan, forfeit ka. 10. 9. Ala po, dun sabi pimanamin na pimano, eyeballs tayo dito niya minin. Na dumi. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Adan, yes. Yes. Haan na forfeited. 100 pesos load for you, Kuya Domingo Ritamal. Okay, forfeit apo ni Hi, number. Domingo Ritamal, Tandanikan. Ni number 36 apo kay forfeit Okay. Forbid. Sayang siya ala ko pati nabunot ni number na tadadulot ko. Nengarot ti pala ka dati nakamulagat ti ayok Well. tinangaba. Number 21. 21. Tinangabak ti number 21 ket ni Ridor Roxan. Ridor, taga nagtupakan man eh. Nagtupakan. Nagtupakan mo rin. Roxanne, 15. 14. 13. 12. 11, Roxanne. 10. 9. 8. Adan. Okay. Adan. So, dua po tinangabak. Ridor Roxanne. Yes, kunana. Bale, Jane muna apo, yung number 36 tatay ni Saint Ardi kat forfeited day Jayan Happy watching kani Marilo Palo layo sa Bats dita Amerika. Kani Bloregua. Happy watching. Okay, sumaro numero 39 na po, 39. Di 39 ket ni
number 39. Jamaica Viloria. Jamaica, Dita Santa Maria. Bilangan ka 15 Jamaica. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Dati kaming ke buya tayo ito nung animal pass sa panagbubulaan to kung nada siguro na naliba dan. Na 8. Dagasa na doon. 7. Haan nga si Kadejay, Ma'am Six. Seth Viloria Raganit Vivit. Haan nga si Kadejay. Thank you. 5. Adan, Jamaica Yes, Viloria. Adan. Jamaica Okay. Viloria. Ay, Jamaica. Congratulations, Jamaica. Okay, next number. Dati manin na po. 20. 20. Bernard, kita naman Bernard. Diyan makita na ito eh. 28. To 8. 28. Rhea Riberal Ritamal. Manin? Yes. Amen. Tupakan again. Yes. Team Wow. My classmate. 15. 14. 13. 12. 11. Adan. Okay. Yes, kunanan. Okay, another number. Dati manin na po ni. Dati na again. Number. 10. Yes. Yes. 10. Number 10. Number 10. 15. Gure ka, 1.8 ko na ka no. Bibilangin apo. Number 10. Feli Togas. Feli Togas. Tupakan mo rin. Talaga nga ako ah. Dapat na nagbakan tilapia. Talaga nga ako ah. Nabilibak na kita. Tupakan. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Arsen, maapupeli. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Done. Okay, done. Thank you, kaayo. Congratulations sa po. Lima pa, Feli tatlo. Togas. May lipas na isang apula po kayo. Pasitoras na yun. Okay, lima pa. Okay. O, dati po makapagmalayang iti 100 pesos sulod ah. 100 peso load. 100 pesos sulod. Number 15. 15. 15. Quincenas. 15. Mariel Togas. Mariel. Wala tayo sawa Tugas man eh? Ni Gerard ito. Sawa ni Gerard. 15. Mariel. Mariel, tarsam na eh. 14. JR, lokat ang cellphone ni pakaya mo. 13. 12. 11. 10. 9. 8. Adan. Adan, Mariel Congratulations, Togas. Mariel. Okay. Thank you, kaayo. Next. Next number 4. 4. Four. Nakasikawil. That's me. 4. G. Mararak. G. Maranak. Number 15. Tatuya ko manager, pinaganda pa na. Yes kami ito na. Yes. Yes. Yan. 2, 4, 6, 7. Okay, pito patirin mo rin, may kawalo dito yan. Andren, 45. 45. 45. Kalibre. Yeah. Edward Riveral. Manin, Edward Liberal. 15. Edward, paspasam ni. 14. 13. 12. 11.
10, 9, 8, 7, paspasan. 6, ala po. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, pumili na kami 10, tagbali ang 15, di sumarono na 1, for piton. Happy watching kay ni Ma'am Rio Lianes. Andren, 30s, 38, 38. 8. Edward Riveral Addan. Liberal. Okay, Thank you 30. kayo. Okay, 38. May Caritamal, 38. Okay. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, Edward Liberal. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ne, mga lamesa number na wang kanto pala malpas ko 15 na baka na po apropit kanto. Next number, nito nag Number number 5. 5. Name? Number 5, 15. Sino di dyan? Number 5. Who is number 5? Number 5, Lincoln Arellano. Lincoln. Lincoln? Talaga? Lincoln Arellano. Lincoln Arellano. Five. Okay, 5. Check mo nga na lang yung kikadwata neta. Ang agkom. Mine. Ay, adan ni May Caritamanen. Ito ni may karita malen. Mm. Okay po, no problem na nga bakkalatan. No problem. Ang ikabil mo Marjorie may ka 11 day yan. Okay. Ni 3, 6, 9, 11. 11. So siyang tulangin na po ti pilyente nga mga bakmadamdama ti 100 pesos lot. Yes. No problem po. Maawatan tayo. Bale 11 day dyan ay yawagan manager. Dan 11 may eh. siyam nga winner city 100 100. load. Okay, kanta nga Roden. Bernard, trabaho. Da-request king ka, Bernard, ko sila pang ano. Sagana kayo makita kay tulahin ko na kusilapang kayami. Okay, padase ka po akatanit din ko sila pagkaka-request yo. Matitibal si Tata po, kadapas beat nga makanta. Love song style lang ako Tata. Tandalain nga po kantaw. Bakit yung kaidi ano ganat tutuwag sa
makinit kita. Kung nagsarap na kusilapan ka, ipasulit to'y matak at kumitakel ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan tu panang iparikna. Hanagbiyaga na awan ka. Happy watching kini Mami Cathy Ulupani kasama kini Ma'am Lisa Arconado. Kung nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulit to'y matak at kumitakel ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan panang iparikna. Hanagbiyaga na awan ka. Again, happy watching to Juliet Racachot Dasco, my advisor. Amok nga ang babawi ka na aming iskot nagbiduta. Ay yan suri damit na spina. Kumet impagarap sa maiktura, balay iken masarakan, dalpasan na siya ken manawan. Nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulit to'y matak at kumitakel ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan panang iparikna. Hanagbiyaga na awan ka. Ket ginagpaiswanan na maililiwak lang taken ka. Pareng no kapailan to na aramiden nga. Intong nagsarap ka, kusilapan ka, ipasulit to'y matak at kumitakel ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan panang iparikna. Hanagbiyaga na awan ka. One more time, acapella, acapella. Kusilapan ka, ipasulit to'y matak at kumitaken ka. Sa tupay pangato ken ipababa, kastan panang iparikna. Hanagbiyaga nga awan ka. And happy watching also to Ma'am Tomasa Rojas, Nati Ben, Nati Puerte. So to and also to Joy Ridor, stop again ni Brother George Waliso. Happy watching, parang yung kanya kanta ko sila. And also ni Ma'am Lisa Arconado. Thank you and happy watching also to you, Ma'am Lisa. Ken Bats Marilo Paulo Layusa, pasensya ba't sa sweet song style tata or love song style laing tata. Okay. Protenta ito nun to Domingo pa nagungar. Sunday to na iwag. Guwagan tayo to jay masasin magsinggal.
And also, Ma'am Julieta Retreta, happy watching also to you. To Jamaica Viloria and Danilo Ridamal. To Joyce Aguilar Madriaga, happy watching. To you and to Ate Joyce Sullivan Kiss Green. Ma'am Banji Viloria Reyes, ita Lumpok, Canada, happy Yes, watching. happy watching Ma'am Vanji Viloria Reyes. Kanyang pili, ilapulos mapamati, asisyak nati agi ko, kita puso kaya. Awan ng kapang matalge, asisyak nati napate, marisan mang talongme, ito rin na Happy watching Ma'am Juliet Racatio Velasco. Happy watching Mami Juliet. And ni Sir Cesar Baya. Ma'am Cathy Lupani, happy watching. Puso kapang matalgen, nasi siya blake napate, taragwisin mang palokne, dito'y rignaw natin. Dahil mo'y di mo lang let ang nakaunggan, ano siyang himangyawan, kakaisunan ngayon. Yak mabaling na babawiin, nasikat ipagpagin, kami nagmay sama, ito'y puso. Kahit kung di mo lang let ang nakaunggan, ano siyang himangyawan, kakaisunan ngayon. Yak mabaling na babawiin, kasikat ipagpagin, kami nagmay sama, ito'y puso. Kami nagmay sama, ito'y puso. Happy watching Ma'am Joyce Sullivan Kiss Green. Happy listening to Eric Taclari Buyapo. Happy Thank you watching for Ma'am watching. Sullivan Kiss Green. Ma'am Joyce Sullivan Kiss Green, happy watching. Suicide number.
mabalin ko man tumayaba tapnon tingiliw ko kenta umay ko ipapas si kalaeng linaon kay parpar mata kay di puso si katiin na yan arasaas di ta barukom mo umayag managsada Pilipinas, oh Pilipinas adayon itatayan ko adiso diyan mabilang milya arinibo pinanawa garaan na mayanaga tapong sa pule naranya agasa naami dito'y aga sa pula kung nagagit ka biyag mo sumaliwanwan ngin napaniknik ka naapay sutay kunada awan nas ka sa tayo na adaga Pilipinas mabalin ko matumayabang tapnon to'y inig ko kinka umay ko ipapas si kalaeng linaon ko'y parpar mata tay di puso sikatin ngayon sa as di ta parugong mo umayag managsada Pilipinas, oh Pilipinas puno adito'y dakil ko'y namnaman Musang sa pulen, ipanggidan, agumaka anong salunan, tigsan Watching from Verona, Italy, ko na ni Quirino John Pilar Jr. Happy watching po, sir. Andalanta, tititang tagainat mo papagaya kakapsat kendadakkel mo nagtumag na taeng mo ang paiso ngin sayang saan met kayang mapuno Pilipinas mabalin ko matumayabang tapnon to'y ilimutin ka umay ko ipapas si kalaeng linaon ko'y parpar mata day di puso sikatin na iyar alasaas di ta barukong mo umayag managsada Pilipinas, oh Pilipinas Bye-bye. Wow, nice one, Manager. Thank you ko na ni Jopel. Para kini Jopel, oray no pinagpraktisa dati. Para pa ni Joyce Madriaga, madam. Thank you. Ayat ko lang nga po nga mapagak kita request yun, hindi niya mga kantain. Arami demi. Nung asa po lang akyak kami titi, arami demi. Para laing ti kanya ito, napatig kayo kanyami. Hello kaya George Rualiso and to all nagtupakan delegation. Happy watching ko na ni Aris Virgo. Amen. Dati to may kami na Aris Virgo, pana koen. Pana pili na kantaek. Pwede nga request kat para ni Ate Lizelle Jerome. Tayo request ng paubaya. Ken, Oh, yeah. para kadagiti amin nga makarelate. Happy watching Ma'am Juliet Rakachut Odas. Yes, happy watching Mami Juliet Rakachoto Das 20 Cesar Bayan. Brother George Sorali, so my body.
Ken kasama kini Mami Joy Sullivan Kiskirin. Hello, happy watching And katakay. again, happy birthday to brother. Yes, Uncle Joel, happy birthday. Kikita tayo na ito no Sabado. Ay, Sabado ko man. Sabado. Bravo kabsat ko na ni Rebecca Babas Pisalbo. Wow. Apit tay da pala bad tripen da kayo. Budget, empanada. Sa kapulong special. Happy watching met kini Mami Vina Rakasultan. Nagpaimbag ka, Mami. Amo Mangkel Nelson tatay da pala bad tripen da gito. Yak kikita tayo to kuno da gamuda lang Wala. kapag siya gadya makita. Da kami lang nagkikita. Ay, kasi- Makikinarawa kanto, des dyan. Hindi ko sila pam, sigan tuman, magkanta pa na. Asabali na siya timang kanta. Into nagsalap ta, karawain ka kuno na. Again, Kapilitan. nga kanta ka Happy watching Yelin Ipa- Riyodil. Sakto, ipangato, kani pababa ko na. Ay, kasano di demo dili pangato kay ni pababa. Kablawak man tiar konado, pamilya Pantay Daya. Bigan, Ken Pilar, pamilya Bulag West. Mabuhay kayo, Ma'am Sir Konani Quirino, Jong Pilar Jr. Thank you, Kapsat. Your request. Your request at Elisel Jerome, this is for you. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Sorry, Julia. Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. Wow, paubaya ko na ni Ma'am Lisa Arconado. Kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na ipipilit pa. Ang tanging hiling ko lang
Kevin Cano Perez, then also to Joy Sullivan Kisini, Sarconado Senyo Rosales, Aboy Rohel Ragasa. Okay. Yes, and that bulak song pa, is bulak. dedicated to Ate Lizelle Jerome. Ibulak la di siya. Bulak-lak tayo manin. Ibulak di siya. Bulak-lak. La 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 la. Danatin na, Jack, pinakita niyo numero na nun niya dito. Ingem, dito na po mga rapulak siyam manin, tap na mga pag 100 pesos load. Hindi sumaro no, numero ket isoti. Tanjararen. Under, ay. Number ay, 30. 0, under ay. Ay. 30, 30. Bonnie Alconcel. Ha? Buni. Bonnie Alconcel. Bonnie Alconcel. Buni, 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Boni, Darsem. 3. 2. 1. 0. Napo. 1. Okay, pangarayan. Oh, malpasetting nga rapol eh. Ay dating nga numero. Masapol nga. Goni ka Boni. Number 22. Doble dos. Doble dos. Doble dos, Ives Dayos. Ibes Dayos. Ibes 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kamanin, may katoryatin. Awan mentay Bonnie Alconcel so nga forfeited DJN manager. Wen, niya tinamper ni Puni tatayan? 30, 30. 3-0. O, 30. So, dati si Maro na tagta, 22, awamanin. Next, Awan pa ni 22. awan pa Okay. ni 22. Ives Dayos. 20, una na. Ata di 22? Yes, Ata, Ives okay. Dayos. Ayan. Yes, when Sa karate jay. Thanks kaayot. Yes, you're welcome. Okay, next number 20, to 0. 20. Carissa Babas. Ning? Sayang. Carissa Babas. Carissa. Okay, next Carissa. number. 400. Ito'y apo ni Carissa. Ito'y Ito'y. nangabay ni. O, number 44, doble 4. 44. Lourdes Padrequil. Lourdes Lourdes. Padrequil. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Okay, Ayatan. Ayatan, yes. O next number. Thank you kaayot. 6. Welcome. 6. 8. Sais. Masikog. 6. 6. Lorena Pasqua. Ay, tabanger. Deta banger. 15. Deta comment may. 14. Lorena Pasqua. 13.
12, 11, 10. Ito yan. Thank you. Yes, always present ni Ma'am Okay. Lorena Pascua. Oh, manupay. 5 pay. 5 pay. 3, 6, 9, 12, 15. 5 pay nga talaga. Oh, next number. Apo, tino, numero. Nga remarket iso Number? ti 32, 32. 32. Iti batog tien. 32 ni Sir Angel Galdones. Brad Angel. Angel Galdones, di tayo kistikan doon, 15. Angel Galdones. 14. 13. 12. 11. 10. 9. Agawis ka ti gidita, brother, tanin tulat ta foto mo ni JM Tektukar ta ayog ti lukan dya, talents to may. Singer to ni Bernardo. 8. Well, nagigig naman na dyan. Diba? Mamaya ni Angel Calderon sa JM. JM niya. Nad, nagani po. Wen, Jan, Wen, JM. J-Lord. 7. 6. 5. Brad, napurpit ka na. 4. 3. 2. 1. 0. Awan. Okay. Nangarot. Ne, dama mesa numero, ngarimuare, number 41, 41. 4-1. 4-1. 4-1. 15. 41 ni John Aljur Endrina. Itan bakit, ututan kamanen, barbaring mo, macam bata. Isang timunta, di langak. John Aljur Endrina, number 41. Yan agad na. Lalipata peke din to doon na ni nilingkod. Napasarde nga pa. Yung to doon na sila honor. At dan ni John Aljur Endrina. Jam out your Trina. Thank you kaayo. You're welcome. Forfeited nga ro din ni Sir Angel Galdones, manager. Okay. Eh di yun muna pinutot. So nga upat pay nga numero. Ako nga nilingkod kanya. Okay, next. Number 16. 16. 1-6. 16 16. ni Florentina Ritamal. Florentina Ritamal. Sakbay nga congratulate ka, 15. 14. 13. Happy watching Ed Valentin coming from 12. Juliet Rakachut. 11. 10. Taga nagtupakan sa natin niya. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Florentina. 2. 1. Awanin ko na. Lakit kan nyo latamit yan sana po na kay Ket. No, kaya di mo alam makakwa niya. Okay. Kabil ka dita, tanong, okay. 3, 6, 9, 12, 15, 16. 16. Nih, dalimbag ton, sudah toy. 11, sipit. 11. Doble uno. Iti batog TV. 11 Mary Ann Rilocchio Ritamal. Mary Ann Rilocchio Ritamal, 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8.
7, 6, sipo kayo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mary Yeah. Ann Rilocchio Ritaman. Atatuyen, Adan? atatuyen. When? Adan. When? Okay. Adan. Mary Ann Rilogyo Ritaman. Lagi 11 dito niya, 11. Thank you kaayog, number 11. Niya ginaudi nga number. 16 Gina Odi tat. Bale talo pa yung numero 16 garot ginaudi. man. Okay, okay. Okay, manopay nga numero. Hello. Talo manager. Manopay. Napaspasan tayong gawan Kasi- tayo tumakakanta. Ay, piman. Ay, sige, counted. Oh, Kasi sige dito, po. agbuy-buya din tangangan ka na yun, manager. When? So nga, duwala ingin manager nga number. No problem man na po. Basta agreak kay nga dago sa team ni wa latan nawanen nawa Counted lata. Ay nagkon lala playan. Nasim Last to kanon manager. Dua lang inin. When? Last to number. Last to number. Last to When, numbers. awandanag po, Ma'am Florentina. Last to numbers. Doble tres. Iti batok. Double tres. Kulot na kulot. Yung Kulot kalbong na kulot. kulot, basta kulot. Melody Flores. Melody Melody Flores, Flores. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala ta. Next number. Nang parang Happy nakulat. birthday, Kuya Joel Retreta. Coming Andre. from Nati Puerte. 37. 37. 37. 37, Mary Grace Kiliopo. Mary Grace Kiliopo, 15. 14. 13. 12, 11, 10, 9. Melody Flores. Adan. Ay, at dati Melody Flores and okay. Okay. That your oray tayo garo dati maudin ni Mary Grace Kiliopo. Mary Grace Kiliopo. Bilangan ka man ng tikinsen, sakbay kong ay forfeit. When? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita nyo 14, 15. Awan talaga na At po. connect apo ni Mary Grace kunanad to ni Rodel Rubiñol. Ala niya, iyoray tayo. La, di yore biji comment na ako. Mapangkaji tok-tok ti mambantaya po. At tagamin kapsukti, siglan tagamit manager no ko. Mapangkaw muli ti tower ti smartphone na globe tang kagpayap. Kita ko lang mga pala makala signal mo. Ada. Itanda Yes. Present. Una na. At least Okay. nakakamakam. Bale, dagito'y apo ti winners tayo iti 100 load. When 100 no load. kayat yung ay cash apo, dagita team nagtupangan dita nga winners. Ibasak lang apo ni Saint Ardi, Domingo Ritamal, Ridor Roxan, Jamaica Viloria, Rhea Riberal Ritamal, Feli Togas, Mariel Togas, G. Mararak, Edward Riberal, Maika Ritamal, Lincoln Arellano, Ives Dayos, Carissa Babas, Lourdes Padrequil, Lorena Pascua, John Aljur Endrina, Florentina Ritamal, Marian Rilocchio Ritamal, Melody Flores, kani Mary Grace Kiliopo. So dagay apo ti winners city Okay. 100 Get pesos load. data po nga 100 pesos load kitin. Sagot kada kayo. The Brother George Solis of Israel, Jafel Retreta ti Japan, Lita Ritamal ti Hong Kong, stapay ken ni Juliet
ani Jofel Retreta ti Japan. Stapay kay ni Ma'am Leonida Roaliso iti Israel. Happy birthday, Sir Joel Retreta, coming Dati from kat- Juliet Rocaccio. When dati po nga paray paket gapu ti pangparagsak ti birthday ni Brother Joel Retreta di tanag tupakan. Maawis ti Tim Ayog nga mapanto ako kis iti pa daw. Alam, manager, apa in-booking mo? Kinaglekab iti arim booking. Ken agigop ti kamanukan nga nadigwan. When? Manager. Mapantay to ka no Jijay igit ti karayan. Ay, naging Palpalay ilang. Once again, happy birthday, Uncle Joel Retreta dito Okay. nagtupakan. See you on Eh, Saturday. Okay, entrance fee po yung nagtupakan, 500 pesos. Dapat entrance fee nun. Alagan, isagutan tayo nga ro diti birthday song. Mereka pay. Medyo pay. Diretso tayo na po. Ay, idiretso nga ro tira po rin. Opat, Okay. 500 pesos. Upat ka 500 pesos, number. 47, Nelson Babas. Hanggang 45 lang, manager, Ay, na kami 45 lang ulawin. yan. 47 pwede piling ang numero. Gana 45 lang gayam. Under eye, 20. Wow. 24 mo yun. 24 number mo. 26. 26, ni Zenny Retuta Aboy. Zeni Retota. Jenny Retota, 15. Gobetcam. 15. 500 pesos. 14. 13. Awan ibinayagan 12. 11. Basi oras mi na po. Kung Basi nga oras yan baybayan. na po. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Okay, sumaro na numero. Agbuy-buya, Agbuy-buya, Jay Jay Banger Banger. kaayod. Kuna ni Sir Joseph Cabanilla Ragon. Masakit kami, best. Ay, Happy po yan, Jibang. Happy watching Mariel Tabua, coming from Juliet Rocaccio. Ay, kanay mga ba, Jibanger? Happy birthday, Sir Joel Retreta, coming from Cesar Bayan. wen. Okay, under B. Sumaro nun, may basak. Forfeited DJ and manager? No, may bilang ko ka 15 dito yan kay awan pala ang forfeit niya po kay sayang oras niya. B, 13, 13, malas. 13, Malas Putas. Yang Buenas, J.R. Rondero. Oh, nagswerte dito, nangabak man editi 2,000 pesos and manager. Ay, so dati nga nga ba si peso When, niya, manager? 2,000. When, JR, nabit ko dito yung sangot ti Centro Mall. Tingin tet ko yung 2,000 iti. 15. JR, tapos Happiest birthday kaayog, 14. Joel Retreta, coming from Joyce Sullivan. 12. JR, yes, kunana. 12. Ay, yes, eh. Rondero. Naka-standby ka na yun dito yung manager. JR, Rondero, yes. Forfeited nga roden ni Seni Retuta Aboy. Ni, Tatan? niya ko na Ay. na. Yes, Senro Tota? Ay, okay, nakaabot. Okay. Okay, Nakahabol. Seni Retuta Aboy. Nagasat ka. Nangabak ka ti 500. Nagasat Wow, ka. congratulations. Okay, dua lang yun eh. Kastamit ka ni Sir J.R. Rondero, nangabak ka. Dua lang yun nga 500 Okay, pesos. dua lang yun. Dua. Number 7. Number 7. letter I, diba? Nya? 24? Awan, mga ba kayo, bakit mo? Awang gasa mo. Delikado ni Melvin. Ang kapin mga baba, wetingin, tiga pangabaka mo. Ano ko matupada kaysa pagpusta dyan, baka ako mga baka. Under I, 27. 27, Ate Lizelle Jerome. Di nag-request ni Jerome. Paubaya. Lisel Jerome. Last number is number 7. Apik, team request mo kano kanta tingin paubaya mo, wala mabaligi paubaya dito yan. Well, pabaya mo, nagkakami soft drinks. Ate Lizelle Jerome. Oh my God. 15. 14. 13. 12. Lucille Jerome, thank you. Adan. Yes, the Giant at Dan. Ito lang kadala sa pamesa lang yun na po. May salangan na. Bernard niya numero Thank tayo. you, Kayem Juliet Seven. Rocaccio, coming from Mariel Tabua. Niya number, number mo. Wala ka na mapana dyan. At dati number ni Kuya Bernard.
Awang ka sabi Evelyn, Last, sigurado. dito rin mo rin Number ako. 8 kanya Awang na talaga yan. gasa yun na line of 4 dito yan. Ay, sus. Line of 4 dito yan. Iti batog ti en. Ay, Numero 40. Makutay. 42. 42. 42. 42 Crizel Taizapaa. Crisel. Taiza paa. Yeah, 15 seconds. 15. Ratso. 14. Pas-pas ata tama porpit natin niya. 13. Darsem A. Crisel. 12. 11. Thank you Taizapa. kaayo ko na. Okay. Wow talaga, men. 500 pesos. Dating 500 pesos sa po nagkapugan ni our founder, Nati Puerte. Pangparagsak, happy birthday, brother. Joel, retreta lang. May kay nga roding kakatut, agkanta tayo happy birthday yan. Okay. Kaya awan to oyas na yun. And congratulations sa po kadagiti aming nga nangabag iti parapel. Ayan, once again, happy birthday kay Uncle Joel Retreta. Ay, Apa? Oran yan Niji. Sige, timasoro, ninikon. ala Okay. ni, agkat katawa nga ta ni Uncle Joel eh. Thank you. Ipapawi na daw, Thank daw. you, Nukasta Uncle pa. Joel. Nukasta pa nagtirtiran, Bernard. Ipapawi na ipa daw. Ay, ala. Delikado. Si atem kay kwa. At akilawin nga pasayan. Pada kang asiraratsa Ako mablaan Magipagiyakya Tanang tinang Aldaw akan nakayana Panagtaon
much po. Thank you, my power voice talent City Ayog Tilocandia. Again po, thank you very much kada kiti aming nga supporters, kada kiti team nagtupakan abroad, din ang titiragragsak din ito panagkasangay, ti Maysa at team nagtupakan local ni Brother Joel Retreta. Thank you very much. Kanya po, nagiti supporters, thank you very much. Sapay kumapot matadupay nga tawen, Brother Joel, tingka pa nagkasangay, lakat may minto, may minto naganan, ipan niya, ipay, tiragragsak mi ditayan nyo into no may nga Sabado, Gloria. Nagiti kakadwa kita igtilokan dyan ni Lincoln, stape ni Marjorie, ni Che, ti Namutibiyang, ken nagiti sumuro to kanyami, may mang paragsak ni tayo niya. Okay, so nga Roden, happy birthday. Happy birthday kaayo ko ni Erlinda Elaido Fernandez. Nay, Ken, thank you so much kaayo ko na ni Joel Retreta. Kung kunada di parbaw ka, sino da sa bali nga babae ang pupuses. Mag-greet niya yung mo manager. Kunada kanya ka, ay ni Mrs. ko da jay ko na ma. Rami ka titag parang kakampay di ma. Okay, nga Roden na po, babayo na po. Thank you. Thank you for watching.